Dobar dan poštovani gledalci, gledate kanal CET života, a ja sam Nemanja Blagović. Sa mnom je moj dobri prijatelj, mogu da kažem slobodno veliki uzor, Pane Andov, veliki istraživač metafizike, duhovnih svetova, specijalnih ljudskih moći i sposobnosti, duhovne prakse i još mnogo toga. Jedna svetska ličnost, autor 12-13 knjiga već, mnogih kurseva i između ostalog prijatelj. Pane, hvala ti puno što si danas sa mnom ovde. Nemanja, uvek mi je velika čast da se sretnemo, što bi se reklo, online i da se popriča, što bi se reklo, o veoma interesantnim tematikama, o duhovnosti, spiritualnosti, što bi se reklo, i da jednostavno se podružimo ako želiš kao prijatelji. Ti ćeš ovog leta, počevši čini mi se od juna, ali tako, dolaziti i obilaziti ceo Balkan iz Australije, održat ćeš seminare u Beogradu, Skoplje, Zagreb, Ljubljana, pa eto, možeš pozvati ljude, stavit ćemo neki link, a svakako ljudi mogu da pogledaju tvoj Facebook profil, ima event oko svih tih događaja, ako ljudi malo žele i praktičnije da se upoznaju s ovime što ti radiš i govoriš. Jeste, znači, bit će ovog leta 4 seminara. Prvi će biti u Beogradu 27.6. Znači u Belgrade City Hotel. Drugi će biti u Ljubljani 5.7. i treći će da bude u Zagrebu 12.7. i zadnji će da bude u Skoplju 18.7. Znači, ovo je već 4. put po redu, jer kako godine prolaze, znači donosimo sve više i više znanje o kultivaciji te unutrašnje energije i ovako dostignuće do tih paralelnih dimenzija svesnim putem ako želiš. Tako da i ove godine bit će puno novih informacija i bit će puno praktičnog vežbanja, znači pranajama, disanje, kultivacija čije energije, znači viđenje na daljinu, kontrolisano vantelesno iskustvo i ono što je najbitnije, znači veoma dobre, precizne informacije o jednostavno afektiranju naše aure ili auričnog polja i transformiranje te aure u svet života auričnog polja za određene ciljeve koje ćemo objasniti. Paši, hvala ti još jedan put u najavi, a sada možemo nastaviti s našom emisijom gde ćemo pričati o specijalnim sposobnostima, hajde da kažemo tako, kako bismo ljudima približili tu jednostavnu ideju da je čovjek ne samo kosmičko biće, već ona vrlo moćna svest koja definitivno ima moć u svojim rukama, ali trebamo o tome pristupiti i to je i tvoj i moj posao da to malo približimo ljudima. Ajde ovako da krenemo. Kako bi ti podelio specijalne ljudske sposobnosti, moći, mogućnosti, koje su to veštine koje ljudi mogu savladati? Da krenemo od toga pa ćemo produbiti dalje. Nemanja, ja bih prvo počeo od samog izvora, znači naša esenca je nematerijalne prirode, znači mi smo svest, ili tako. Živimo u višedimenzionalnom univerzumu i za svaku tu dimenziju koju što ovako možemo da posjetimo, mi imamo soodvetnog nosioca vozila ili tela. Znači u ovom momentu većina ljudi radi genetskog pada koji se desio pre par hiljada godina imaju svesni, kako da kažem, mogu da dosegnu samo kontrolu relativno, da kažem, astralnog tela tokom, recimo, lucidnog spavanja, kratkih vantelesnih iskustva i sl. Međutim, da bi se nešto više uradilo na tom polju, treba da se razume da naša svest može da bude desinhronizirana sa određenim nosiocem i da se sinhronizira sa drugim nosiocem. Naprimjer, kako što mi sad vozimo ovo fizičko telo, znači dok mi ovo radimo većinom, znači naši mozgovi emitiraju beta-moždane područje, znači kontrolišemo ruke, noge i tako dalje. Međutim, ukoliko sednemo u meditaciju, znači usporimo misli, eventualno dođemo do situacije da možemo da zaustavimo misli, da uđemo u prazninu, obično kod onih koji što imaju određeni potencijal, znači u gornjem dantijenu pojavi se zvuk, znači neki put zvuk je zuganje, neki put je neki šuštavi zvuk ili buka ili tako dalje.
Međutim, vrlo je bitno da se razume da je to ključ promjene frekvencije svijesti. Ukoliko se pravilno disanje, na primjer, uradi, znači osobeno ima u Shaolin tradiciji ili u Tai Chi Chuanu imaju određene, kako da kažem, kategorije procesa kultivacije te unutrašnje chi energije preko samog disanja, ali jedna od glavnih je mikrokosmička orbita. Znači, mikrokosmička orbita je kad jednostavno se uzme udah i se chi jednostavno nosi po Du Mai meridijanu i onda se vrati po Ren Mai meridijanu, znači s time što se afektira kičmena moždina u kičmenom stubu. Znači da bi se ovo desilo, znači treba da se udiše, na primjer da se dođe do zadnjeg dela glava, da se zadrži ovako dah i onda da se spoji ta prva kapija sa jezikom i onda da se po Ren Maju, po taj drugi kanal koji što je spreda, što bi se reklo, znači napravilo kao neki vid konekcije između ta dva kanala da bi se jednostavno stavilo pod napon ako želite, koji što dovodi do još većeg preliva kičmene moždine u mozgu. Jedan put kad se to desi, znači sam taj pritisak u mozgu na intercranial regionu, što bi se reklo, se promeni i ukoliko se upotrebi chi energija prilikom tog zadržavanja daha, znači može da proizvede oscilacije u pinealnoj žlezdi. Znači, pinealna žlezda nije sama u toj igri, znači tu je i hipofiza, tu je i talamus i hipotalamus, znači sve to se zove kristalna palata u taoizmu i u Shaolin tradiciji, osobno Qigonga. I jedan put kad su ti kristali jednostavno, kako da kažem, uzrojani ili, kako da kažem, aktivisani, da počnu da vibriraju, dolazi do promjene percepcije. Znači, obično, ako nešto slično se ne uradi, čovjek kad zatvori oči je mrak, tama, ništa živo ne vidi vizije, ne vidi vezanih očiju i tako dalje. Međutim, ako se ova kristalna palata aktivira i dolazi do pojave dimethyltryptamina, znači DMT-a u mozgu, koji što je esencijalni, kako da kažem, psihodelični uslov da bi se percepcija promenila. Jednostavno, osoba ulazi u stadijum gdje se mentalni ekran ili astralna membrana aktivisala do tog stupnja da može da vidi mjesta koje su relativno, recimo, blizu fizičkog tijela ili vrlo daleko fizičkog tijela, znači u zavisnosti. I to je cijela jedna nauka koja što jednostavno se treba naučiti, to idemo korak po korak na seminarima. Međutim, ono što je vrlo bitno da se spomene, ne manje u mom ličnom razmišljanju i iskustvu, je da naša svijest, pošto je u ovom stanju, kako da kažem, koje je u momentu, može da se poboljša ukoliko se ta specijalna chi ne generiše. Jer, na primjer, chi koje što kruži kroz biološki sistem i kroz etrički sistem, gdje su sve te čakre, ovako, energetski kanali i tako dalje, u 99%, da kažem, kod čovječanstva je samo regularna chi koja što služi da jednostavno održava ovaj fizikus na dobrom nivou. Međutim, da bi se proizvela specijalna chi koja što, mislim, ti kažeš je vezana za te specijalne sposobnosti i tako dalje, znači treba određeni ciklus da se, kako da kažem, da se oformi, da se završi. A taj ciklus počinje sa punenjem donjeg dantijena. Znači, donji dantijen ne nalazi se u fizičkom tijelu, znači nalazi se u eteričkom tijelu, tamo gdje je abdomen, znači je 4 prsta ispod pupka, znači unutra u eteričkom tijelu i jednostavno kako rezultat određenog tipa disanja, ulaska u prazninu i tako dalje, znači generiše se prvo nešto što može da se definiše kao senzacija. Znači, bukvalno osjećaš da odjedanput nešto treperi tamo u tom delu ovako, kažemo, fizičkog tijela, mada je izvor od eteričkog tijela. Zatim, kako se trening nastavlja, počinje da se pojavljuje toplota. Znači, ta toplina nije niti po grudima, niti po nogama, niti po rukama, nego je bukvalno u donjem dantijenu. Kako se i dalje nastavlja, na primjer, sa treningom, mikrokosmičkom orbitom ili tako dalje, ovako koje što se trenira, znači ta toplina počinje da postaje sve veća i veća dok ne postane nepodnošljivo vruće. Jedan put kad postane nepodnošljivo vruće, znači mora da se napravi kompresija sa voljom, znači mentalna kompresija
i jednostavno da se začvrsti, da se, kako da kažem, pritisne ta nepodnošljiva vrućina. Prilikom tog procesa dobija se produkt koji što može da se definiše kao gustina ili energetska gustina. Treba oko 81 sat, znači po Shaolin tradiciji, po Qigong, po kaže protokolima, da bi se dovoljno te energetske gustine generisalo u donjem dantijenu, da bi dalje putem volje, na primjer, moglo da se mica kroz eterički sistem. Međutim, ne radi se samo o donjem dantijenu, znači 12 onih što su ordinari ili regularnih kanala koji što se koriste, na primjer, u akupunkturi, da bi se neki kanal ako je zapušen otpušio ili jednostavno ako yin energija plovi kroz neki kanal, treba da bude, na primjer, yang energija i tako dalje, znači gdje se stavljaju one kao iglice. Znači ovdje mora da se radi na tome da svjesno se dobije pristup, na primjer, do tih drugih kanala. Sad, u paraleli sa tim 12 kanala, kako što je opšto poznato, znači postoji 8 izvanrednih kanala, gdje jednostavno se, kako da kažem, kontroliše i usmjerava ta specijalna qi. Znači, opet kažem, znači, te dve energije u našem sistemu su malo različite. Znači, gustina je yang, znači, vrlo je aktivna, snažna, znači, kako da kažem, vrela, dok je druga yin, znači, opuštena, relaksirana, znači, it's loose, ovako koje što prolazi isto kroz meridijane. Onda se radi na srednjem dantijenu, jednostavno menjanja ovakvo yina i yanga od donji u srednji dantijen i tu dolazi do takozvane ključkanje, znači do pešnice, na primjer, gdje, na primjer, su po tradiciji oformljeni kako voda i kao vatra. Šta se dešava kad se voda i vatra ovako, kažemo, susretnu, znači dešava se isparivanje. Znači to isparivanje proizvodi takozvano specijalno qi i, na primjer, sve to je moguće samo ako u gornjem dantijenu postoji praznina. Znači nema misli, jer misli su ti koji što mozak preusmjeravaju da radi na određenom režimu, ako želiš. I, na primjer, sve dok su misli tu prisutni, neće biti ništa od toga da se proizvede ta specijalna qi. Znači mora da postoji praznina i jaka volja i svjesnost, na primjer, gdje se energija mica vrlo slično kao u bioenergiji, samo što je cijeli dan drugi ovako, kako da kažem, pristup u istočnoj ovako kulturi. Sada, ako možemo da govorimo u tom smeru, ja bih rekao da bi se ljudsko biće uistinu probudilo, to znači spiritualno, to biće, jednostavno ta svest treba da dobije pristup ne samo fizičkom telu, nego i eteričkom telu i astralnom telu, samosrdačnom telu i tako dalje. Znači od ono što je meni poznato, znači ima različitih perspektiva, znači u moje iskustvo, znači ovaj univerzum je satkan od 7 znači densiteta ili gustine ili dimenzije, kako želiš. Znači koje što isto može, na primjer, da se posjete ako imamo suodvetnog nosioca, na primjer, astralno telo, može da nas jednostavno odnese u astralni plan, u lokalni astralni plan ako želiš, s time što to je već kompleksna tema, jer onda treba da razmatramo šta sve postoji u astralu, jer tu imamo roc, imamo orbove, imamo plazmoidne forme i tako dalje, ono što vidimo recimo na infrared kamerama i slično. Tako da, jedan put kad se nauči, na primjer, da se astralno izlazi od fizičkog tela, poslije treba da naučimo bukvalno gdje može da se vozi, gdje ne treba da se ide i tako dalje, znači u zavisnosti šta se sreće u samom astralu. Ali to da je astralni svet ovako zamka ili šta ti ja znam, da će neko tamo da nas povredi ili bilo što, to se vrlo, vrlo retko dešava. Znači postoje paranormalna iskustva s vremenom na vremenu, međutim ne toliko često da to bilo. Čak mislim u mom ličnom razmišljenju da mnogo više ljudi su nastradali od, let's say, susreta s ajkulima po morima i po okeanima, nego što su jednostavno preminuli tokom sna. Tako da, ono što želim reći, Nemanja, je da kad naša svest počinje da pristupa po eteričkom telu, pa onda astralnom telu, pa samosrdačnom telu, znači naša svest evoluira.
Znači počinje da opaža stvari koje što fizičko telo ne može da priušti, što bi se reklo, i s time jednostavno postoji integrirana ovakvo svesna celina. Jedan put kad se to desi, samo iskustvo, znači opažanje i tako dalje, znači stvori jedan sasvim jednu novu perspektivu, znači realnosti, i što je jednostavno, kako da kažem, život sam po sebi, koji je totalno različit od ono što nam se servira ovako u samom društvu gde rastemo, što bi se reklo. Tako da sve te one stvari koje što su vezani za sposobnosti su vezani, na primjer, za ta 3 dantijena. Znači jedan dantijen je, kako što smo već napomenuli, znači u abdomenu, drugi je znači u grudima i treći je u glavi, na primjer, gde je mozak, odnosno gde je ta kristalna palata. Znači sve se to nalazi u eteričkom telu i, na primjer, taj glavni ovako, kaži go, kanal koji što vodi, na primjer, od samog perineuma u donji dantijen, u srednji, u gornji, izlazi na vrh glave, je taj koji što jedan put kad se ta energija, znači, osposobi, ovako može da donese promjenu frekvencije svesti. Tako da sve to će da bude objašnjeno do detalja i ljudi će da dobije uputstva, na primjer, kako se stiže do tih stadijuma, na primjer, tokom vežbe, ukoliko žele da, eto, što bi se reklo, malo upotrebe, malo vremena i truda da bi stigli do toga. Tako da, po mom ličnom razmišljenju, znači, počinje se sa meditacijom i kako polako se jednostavno procesira i se napreduje na tom putu, sve više i više naša svest može da stigne, znači, do eteričkog tela, do astralnog tela, do samosvjesnog tela, do ostalih još viših tela i jednostavno ima više, kako da kažem, prostora da pomogne sebi i drugima. Da, samo mogu da potvrdim da sam skroz nezavisno došao do istog zaključka, znači ne poznajući tu drevnu praksu, sasvim prvo spontano, a kasnije i istraživanjem, da tim disanjem u suštini mi pokrećemo, da kažemo, i energiju, tu ki energiju, a onda stvaramo određeni fizički pritisak na telo koji, da kažemo, forsira tu pinalnu žlezu da proizvodi DMT. Iz nekog razloga, kao što je recimo kad se uzimaju one substance ayahuasca i slično, taj DMT je ključan u promeni vibracije mozga, da kažemo tako. Kad se ta tekućina izluči u mozak, on totalno izgubi svoju ovu naštelovanu matrix vibraciju i promeni se na skroz drugi način rada. Tad je samo potrebno da se svest, fokus, pažnje prebaci u više energetska tela. I za to nam treba, što bi se reklo, IP adresa. Znači, moramo da znamo gde prebacujemo svoju svest. Znači, mi svest možemo da prebacimo u više realnosti kad nam se mozak spusti u jako niske talase. To se najčešće može raditi meditacijom, ali jako, jako teško, jer je potrebna ogromna količina tog DMT-a da nešto uradi. Ne znam tačno šta, ali radi neku specifičnu stvar. I onda kad dobijete IP adresu, sigurnu IP adresu, vi možete da prebacite svest u bezbedno energetsko telo. I to bi bio jedan od načina izlaska iz ove realnosti, ne samo kao, da kažemo, praksa da sad mi nešto šetamo, nego kasnije i nakon smrti da imamo sigurnu lokaciju za beg, što bi se reklo. Znači da prebacimo svoju svest na sigurnu realnost. Mi treba se povežemo s tom realnošću i da držimo svest i energetsku konekciju sa time, koja će biti kao neki kanalić kojim ćemo mi nakon smrti da odemo gore. Tako otprilike ja razumem i to više nije neka metafizika, to je naučni proces koji imate A, B, C, D, uradite sve to A, B, C, D, tu si. Naravno nije baš lako, ali i tekako moguće, naravno, ljudi idu u školu da voze kola godinu dana, pa logično da mora i ovo da se uči barem godinu dana, razumeš, mislim, stvarno bi smešno bilo ako kola treba da naučite da savladate 2-3 godine da budete dobar vozač, pa valjda i za duhovna tela treba, pa barem to je. Jeste. Zato je vrlo bitno da se ljudi osposobe da idu astralno svesnim putem, da kontrolišu ovako, kažemo, svoj astralno. Jer, na primjer, vrlo je neugodno za osobu koja što nikad nije imala kontrolisano vantelesno iskustvo i sad kad dođe taj zadnji čas ovog fizičkog putovanja i premine,
i bukvalno se nađe s druge strane, vidi da je bukvalno da nema fizičkog tela, da je telo poluprovidno, energetsko, vidi svoje rodbine, međutim niko ne može da vidi ovako njega, ako želite, ili nju, šta bi se reklo. I on ili ona pokušava da im objasni da je sve u redu, da je živ ili da je živa, međutim niko to ne može da čuje. I to je bukvalno kao da gurneš nekoga u bazen sa hladnom vodom, jer nikad u životu nije imao nikakvo iskustvo, na primjer, na tom polju. Međutim, ljudi koji su već imali vantelesne iskustva, koji su osjetili letanje, ovo, ono, znači sve ono što ti kažeš u početku je entertainment, znači prvih nekih godinu, dve, gde jednostavno je zabavno leteti ekstremnom jakom brzinom, prolaziti kroz zidovi i tako dalje, pa onda paženje orbova i ovo i ono. Ovako i na kraju dolazi do realizacije da astronautskim plan može da nam jednostavno da, kako da kažem, perspektivu da na nebu, na primjer na zemlji, ima i letelice koje nisu ljudske, koje su jednostavno skrivene od vidljivog spektra, ako želimo, i koje što su tu radi određenog razloga. I, na primjer, kad počne, mislim, evo šta sam ja radio, ja kad sam počeo, na primjer, astralno da izlazim, moji astralni izleti su bili vrlo kratki, znači 20-30 sekundi, minut, dva i koncentracija se lomila bank nazad u fizičko telo. Međutim, kako što sam počeo da treniram druge discipline, znači čitanje vezanih očiju i tako dalje, neki put sam trenirao po 7 sata dnevno. I kako se sve više i više ta snaga punila u gornjem tantijenu, ja sam mogao da kontrolišem zujanje do velikog nivoa i da ulazim u sleep paralysis svesnim putem, znači u vibracijsko stanje. Jedan put kad se ako mogu tako da se izrazim, kundalini energija podigla, samo je trebalo da dođe do glave i ja sam jednostavno napravio voljni napor da izađem napolje i jednostavno glava mog astralnog tela se izdvojila. To zujanje je prestalo i sam vidio svoje fizičko telo kako leži dole na krevetu. I onda, kako se sve više i više to jednostavno razvijalo, dolazio sam par puta u svom životu da ja uopšte nisam gubio svest. Naprimjer, jednostavno dan je prošao kako što je prošao i obično oko 11, 12, 1 posle ponoći kad čovjek treba da odmori ili osjeti potrebu da odmori, znači dođe do blackout odmah. I neki put ima neke snove koje što se sjećalo se ne sjeća, neki put apsolutno samo je odmor i tako dalje. Međutim, ja nisam gubio svest. Znači, jedan put kad se to desilo, jednostavno mogao sam da blokiram ovako misli u svom mozgu ili su vizije počele da dolaze koje sam ja upotrebio, na primjer, da se jednostavno dođem bliže do te vizije. Jedan put kad se astralna membrana i tačka, na primjer, percepcije svjesnosti dotaknula, počelo je ekstremno zujanje u ušima i onda sam samo to zujanje pojačao i ulazio u stanje gdje fizičko telo ne mogu da pomera. Zato što jednostavno svest se disinhronizovala sa fizičkim telom i sinhronizovala se sa eteričkim telom. Jer još uvijek nisam bio, na primjer, astralno vani, znači još sam bio u eteričkom telu. I od tamo su par koraka koje što jednostavno može u osnovi da se naprave da bi se svest disinhronizovala sa eteričkim telom i sinhronizovala sa astralnim telom i da se izdvoji. Međutim, ono što želim reći je da kad sam došao do velike forme, ja sam već počeo da izlazim sa telom koje je bilo bojanje u astralno telo, znači samo svetleće telo, koje što je emitiralo svetlost naokolo, zato sam ga nazvao samo svetleće telo, znači bukvalno u 2-3 ujutro kad bi trebalo da bude mrak u sobi, i to je sve prštalo od svetlosti jer je aura te, kako kaže go, tog nosioca sila, znači ispuštala fotone ako želiš. I kad sam jednostavno letio iznad Skoplja, iznad planine Vodno, tu sam ostajao duže vremena i onda sam primećivao da određene letelice dolaze i ispuštaju neke orbove ili roci ili vamo namo i ti orbovi ili plazmoidi, ako želiš, koji su vidljivi na infrared i na night vision kamerama, odlazili se po zgradama, po kućama i jednostavno tamo gdje su ljudi spavali. I onda sam počeo više da istražujem i onda sam vidio da u vrlo često slučajeva, osobeno tokom REM faze, tokom spavanja, ovako ljudi kad imaju intenzivne, na primjer, snove i kad ih nešto ganja ili tako dalje, znači oni su se micali, znači nekontrolisano i ispuštali su određeni, ovako, kako da kažem, energetski obrazac koji su te energije i te plazmoide, ovako, te orbove ovako sakupljali.
I kako sam sve više istraživao, vidio sam da ne, ja sad ne mogu da kažem da, jer to nije tako, da su svi orbovi loši ili negativno, znači to je samo plazma energije koja što je programirana na ovaj ili na onaj način. U zavisnosti ovako koje to poslovi sa kojim razlogom i tako dalje. Međutim, ono što sam vidio je sljedeće, da neke letjelice su srećivali i ispuštale te urbove i onda te urbovi, na primjer, su sakupljali energiju od određenih ljudi i onda su se jednostavno sakupljali na određena skupna mjesta gdje su bile kao plazma, ovako ono šic, što bi se reklo, kao neke ovako paužine i kako su orbovi jednostavno prolazili kroz te paužine. Bukvalno te paužine su sijali u astralu sve više i više, znači ispuštali neku jaku svetlost i onda je obično cigar shape ovako UFO dolazio, ispuštao zrak, pokupljao te ovako kao paužine, kao neke astralne tvorevine energije ako želiš i kao da ništa nije ni bilo. I onda sam počeo jer na primjer sa astralnim telom nisam mogao da izlazim van planete, znači dolazio sam do negde granice stratosfere, ako želite, znači želiš negde 40-50 km gore dole visine i tu sam udarao kao nevidljivi plafon. Možda jedno 100-150 puta sam pokušavao i nikako nisam mogao da prođem i onda sam uspostavio kontakt sa određenim ovako inteligencijama koje su jednostavno, sam imao kontakta još od malih nogu i oni su mi rekli da ako želim jednostavno da napustim planetu, znači nosioc koji što koristi u momentu nije dovoljan. I ja sam pitao na koji način ovako može da se to promeni i oni su mi objasnili da jedan put kad se uđe u sleep paralysis, znači u paralizu sna, gdje je takozvana, pod navodnicima, kundalini energija jednostavno šiba kroz eterički sistem, kroz čakre, kroz ovako meridijane i tako dalje. Znači, ukoliko se vibracija promeni na ljubav, na nešto što je, da kažem, istinsko, nešto što je čisto, znači to jednostavno dolazi do promjene nosioca. I ja nisam čekao sljedećeg puta, odmah kad sam ušao u to stanje, znači bukvalno namjerno sam držao vibracijsko stanje, znači paralize sna bez da se astralno odvojim i počeo sam da se koncentrišem na nešto što je najčišće u meni, znači kosmička ljubav i tako dalje. I kad sam uspeo da dođem do tog stanja, znači osjetio sam ekstremnu snagu i onda sam napustio fizičko i eteričko telo i ono što sam video je da taj nosioc, za razliku od klasičnog astralnog tela, sija ekstremnu svetlost i je vrlo jako moćno. I bukvalno ono što sam uradio, prošao sam znači kroz prozore, tada sam živio na 4. spratu u Novom Lisiću u naselje u Skoplju, spustio sam se dole do Travnika gdje je bio parking i usmerio se pravo gore i prošibao skroz tu barijeru. I onda sam video, znači, opet sad ja ne želim nikomu ništa da kažem, ali u mom ličnom iskustvu, znači Zemlja nije ravna, nego se radi isto kao što vidimo i Saturn i Merkur i Jupiter i Mjesec i tako dalje. I video sam da bukvalno određena grupacija svjetla su se bukvalno odmah sintezirala sa jedne moje strane, a s druge strane pojavili su se jedni kao tamne letjelice koje što nisu baš bili zadovoljni zašto se to dešava i pokupio sam telepatsku komunikaciju između te dve grupacije i ovi su se jednostavno na neki način kao žalili zašto je to dozvoljeno, jer po tom dogovoru, ako želite, ljudi nije dopušteno da ljudska svest bude svesna na tom planu egzistencije, osobno ne da napusti barijeru ili taj štit koji što je postavljen na negdje oko 40 do 50 km od površine Zemlje. I kako sam sve više i više istraživao, shvatio sam ono što si ti rekao, Nemanja, da astralni plan posle fizičkog postojanja, znači nije tako bezbedan i siguran. Obično ljudi kažu, ma šta me briga, jednostavno vidim tam je tunel i sad krećem prema toj svetlosti na kraju tunela i to će da me odnese u raju. Međutim, nažalost, ja sam o to pričao prvi put u 2009. godine. Vrlo retko ko je imao ovakvu štimu da čuje, međutim, kako sam više i više pričao sa ljudima i pričao sam i sa Davidom Majkom,
Tada rekao sam da to je vrlo velika zamka da eventualno ako se prođe dalje dolazi do apsorbacije matrice ako želiš i jednostavno sinteziranje sa novom muškom ili ženskom bebom, jednostavno reinkarnacija gdje tokom tih 9 mjeseca gore dole, znači radi se o hibernaciji gdje se bilo kakva memorija ili sjećanje od prethodnog iskustva bukvalno je bila izbrisana i starta se od nula, totalna amnezija. Znači, zato tu je vrlo bitno ono što se Mogu te pitam, da li smatraš da smo mi, da je planeta Zemlja zatvor ili škola? Znači, to je sad već ta dilema, znači, između maltene svih duhovnika od ikad. Da li živimo u nekom planetarnom sistemu kao duše koje su ovdje dovedene da rastu, razvijaju se, da uče, ili kao neke duše koje su ovdje ubačene da budu neka vrsta hrane ili nekog resursa? Čuj, Nemanje, totalno te razumem, te dve perspektive postoje već dugo vremena. Ja mogu samo da dam moj pogled, znači moju perspektivu po tom pitanju. Vrlo je jednostavno. Pogledam unazad šta vidimo, piramide u Gizi. Tehnologija ekstremne, ovakvo, kažemo, visine ako želiš. Znači, ništa od ovoga što mi danas imamo, internet, struja, svetlo i tako dalje, ništa nije novo. Znači, postojalo sve to u drevnim civilizacijama. Pitanje, zašto su te drevne civilizacije izbrisane? Ko ih je izbrisao? Znači, vidimo bukvalno sa druge strane na istočnom planu, istočnom delu planete, potomke Lemurijanaca koji su bili genetski drugačiji, na primjer imali su šiljak ovako na vrhu glave, znači kadrava kosa, dugačke uši i par visina tela ako želiš, koji su ulazili u grupnu meditaciju, mogli su da fizički levitiraju, da telekinetički pomeraju predmete, da telepatski komuniciraju, da prave astralna grupna putovanja i da koriste ono što si ti spomenuo, znači vanserijska paranormalna, ovakvo, bili paranormalne sposobnosti. Sad, sa druge strane vidimo druga civilizacija koja što je imala izložene lobanje i tako dalje, znači koje su vidljive u prekolumbijskoj kulturi, znači u egipetskoj kulturi, koji su bili malo drugačije i vidimo da cijeli ovaj zapadni matrix koji što danas živimo više manje je na tim postulatima izgrađen. Sada ono što želim da kažem je sljedeće. Od ono što smo, još se sjećaš još prvi put kad smo se sreli, znači za Balkan Info, kad smo pričali o tom drevnom svetu, ono što su meni preneli i ono što sam ja vidio kod dokaz i posle doistraživao i provjeravao i tako dalje, znači sve one teorije koje što čitamo po akademiji, pa vamo nam uopšte nisu tačne, nego se namjerno ljudi usmjeravaju u pogrešnim, kako da kažem, vodama, rado što tajna društva kontrolišu i akademiju i sve ostalo. Sa jednim ciljem da oni koji nisu inicirani da ostanu bukvalno naivni i da može lako da se kontroliše sa njima. Međutim, ako odstranimo sve to i ako pogledamo ono što ostaje kao dokaz, vidimo da su te napredne civilizacije bile ovako fantastično razvijene i da mi nismo nigde blizu njih. Isto dokazak da ljudska, na primjer, tela neka su bile bukvalno pravi džinovi. Znači, nije bilo samo ljudska tela, nego i životinski i ovako, kažemo, svet je bio mnogo veći i život u okeanima i bilo je ogroman po neki put, isto insekti i tako dalje. Znači, taj genetic optimal expression što smo pričali, jednostavno je nesto i mi smo jednostavno dospjeli do više manje neku ovakvu standardnu, prosječnu visinu i veličinu i sa samo 5 čula, znači inputa, gdje bukvalno smo poluslepi jer vidimo vrlo jedan mali deo vidljive svetlosti ili mali deo elektromagnetnog spektra. Međutim, stvar je u tome da tu se postavi jedno veliko pitanje. Ako je prvi konflikt koji što je uništio Atlantidu ili Lemuriju se desio oko pred 12.000 godina, gdje je bukvalno skoro sve je bilo zbrisano i taj planet koji što je nekad orbitirao između Marsa i Jupitera. Znači jednostavno što danas vidimo kao asteroidno polje je napravio toliko veliku ovakvu prašinu i tako dalje i proizveo čak i da se, pošto računajte danas, znači većina te prašine što je oko Zemlje dolazi od asteroidnog polja.
Znači u to vreme sunce je bilo blokirano do tog stupnja da su temperature pale i jednostavno je prouzrokovalo Ice Age, zato imamo dokaze sa mamutima da je nađena još i hrana kad se odmrzne ovako po Sibiru i po drugim mjestima i tako dalje. Ali sad da ne idemo u drugom pravcu, ono što želim reći je sljedeće. Poslije prvog konflikta oko 12.000 godina unazad, znači ono što je preživjelo ili vratilo se u Vimanima ili u drugim letjelicima, znači osposobilo je civilizaciju do određenog stupnja. Znači tu vidimo drevnu Sumeriju, znači prekolumbijsko carstvo, Egipatsko carstvo i ono prebudističko carstvo ili Rama imperija što smo pričali. Znači to se održalo još nekih gore dole 7.000 godina i znači pred nekih oko 4.000 godina pred ovog vremena sada desio se još jedan konflikt gdje su bukvalno zbrisani svi ti ovako potomci Lemurijanaca i Atlantiđana. I ono što je vrlo bitno da se tu spomene je da je genetska funkcionalnost degradirana do ogromnog stupnja, kako smo već napomenuli, da ima samo 5 čula. Svaki onaj koji što razvije 6. čulo, znači 7. čulo i tako dalje, znači vidi ono što ja u momentu pričam. Znači ono što je jasno je to da mi nismo sami u sunčevom sistemu. Znači vlada Amerike evo danas pokušava do nekog stupnja da da neke informacije oko tih tajnih fajlova i tako dalje, međutim duboka država konstantno jednostavno blokira bilo kakav napor da se nešto od tih fajlova znači javno objavi. Vidjet ćemo šta će da bude oko ovog pokušaja. Međutim, jedno je jasno, znači postoje civilizacije u sunčevom sistemu koje su prisutne i koje što kontrolišu ovaj planet. Ljudska rasa je ovdje u mom ličnom razmišljanju znači donesena da služi kao resurs, kako bukvalno što ljudi rade sa životinjama, prave farme i tako dalje. I bukvalno ih eksploatišu na mnogo načina, na isti način. Znači postoje ovako, kažemo, rase i civilizacije u sunčevom sistemu koje što eksploatišu ljudsku vrstu bez da ljudska vrsta bude svjesna za to. Znači zato često puta vidimo, jer jedno je jasno, ako oni žele da se pokažu, žele da slete i tako dalje, znači oni bi se pokazali i sleteli po gradovima i to niko ne može da ni duboka država da skrije. Međutim, još uvijek odlučuju da budu ovako po strani i u skrivenom modu, tako. Tako da odgovor na tvoje razmišljanje, u mom ličnom razmišljenju, je da, nažalost, mi se nalazimo u delikatnoj situaciji koje što može da se definiše ono što je David Icke ovako pričao još puno decenije unazad, da smo jednostavno u zatvoru ovog matrixa koji je veštački stvoren i kako više tehnologija napreduje i kako više spiritualno napredujemo i jednostavno potvrđivamo stvari, shvatamo da je to istina. I ako je to istina, znači to treba da se shvati ozbiljno i treba svi zajednički da radimo da bi kolektivno, naprimjer, čovječanstvo došlo do pravih podataka. Znači ne pričamo o New Age fantazijama i tako dalje, ne pričamo o totalnoj uspavanosti fizičkog matriksa, nego pričam bukvalno o masovnom buđenju, kolektivnom buđenju koje što, kako što ti, tako i ja, tako i mnogo kao nas širom sveta pokušavaju da pomognu u tom procesu. Tako da vrlo je bitno da se razume da neke stvari koje što će spiritualni put da donese neće da budu lake. Osobno ako smo živjeli, na primjer, u društvu gdje smo bili jednostavno programirani na ovaj ili na onaj način. Međutim, proces je i kako se buđenje sve više i više oformuje, znači, postaje jasno da situacija je kompleksna i složena u sunčevom sistemu, ali jedno je najbitnije nemanje. Znači, kako što ide ona poslovica, znači, prvo je da se razume da postoji problem. Jedan put kad postoji problem, znači, ima puno inteligentnih ljudi ovako na planeti, znači, ljudi koji će da počnu da rade na rješavanju tog problema, jednostavno naći će se rješenje. Postoje tu sljedeći problem. Prvi što ljudi stvarno ne žele da se nikada suoče ni sa kojom teškom činjenicom. Jer prvo, kako se kaže, granica dometa ljudske svesti ili spoznavanje našeg nivoa svesti je vezano sa time
koliko smo sposobni da se suočimo sa teškim činjenicama i informacijama, a da ne pobegnemo. Takođe, znači, suočavanje s tim teškim činjenicama dovodi nas u određenu odgovornost. Znači, mora prihvatimo određene uloge i mora da prihvatimo određene zadatke i uloge kako bi tu tešku činjenicu savladali, prevladali, promenali i tako dalje. I to zahteva jednostavno rad. I sad upravo taj Matrix to zna i onda nas ubacuje u ono što ja kažem, tu matricu života gde od jutra do mraka nemamo vremena, znači živimo, radimo, jurimo i sa druge strane daje nam male doze komfora, lepote, lagodnosti koje će da nas anesteziraju. A mi da bismo bilo šta uradili povodom svega ovoga, mi moramo da budemo i disciplinovani i vredni i da prestanemo fantaziranja, maštanja. Znači u duhovnosti je isto da kažemo poturena jedna patka, to je da živimo u nekom kosmičko lepom svetu, pravednom sistemu, gde je sve super lepo, šareno, gde svi mi vibriramo, manifestujemo i tako dalje, a onda je činjenica da će neko samo da nas reciklira u sledećem životu, pa ćemo sve to ispočetka i to tako zna koliko puta. Znači, ova situacija je, ti kažeš, poprilično delikatna i ja mislim da mi moramo da prebacimo te maštarije i te dečije priče i da barem za mali broj ljudi radimo ozbiljne stvari. Pa, kako ko želi, u suštini, bit će nas vremenom sve više i više. Ovo je pokret otpora. Šta ljudi mogu, mislim, to je generalno bila ideja vezano za emisiju, da razviju kod sebe. Znači, eto, pričali smo o astralnim putovanjima, letanjima, ti si pre predavao i o telekinezi i o raznim nekim energy manipulation tehnikama ili specifičnim tehnikama posebnih meditacija i tako dalje. Pa ajde malo nam priče o tome. Da. Ovako, znači, jedan put kad se krene znači, na taj proces kultivacije unutrašnje sile, znači, by the way, dok smo tu, znači, ova knjiga je Buđenje unutrašnje sile, znači, tu ima bukvalno cijeli jedan, kako da kažem, priručnik za kultivaciju te unutrašnje chi energije, gde se radi na mnogim meridijanima, znači koji meridijan koji plovi sa yang energijom, sa yin energijom, znači kako su vezani za dantijene, znači kako se diše. Znači u drugim rečima, evo možemo prosto razumeti, na primjer uzmemo udah i zadržimo dah, osjećamo se puni, znači tu generišemo yang energiju. Međutim, ako izdišemo i onda zadržimo dah kad smo izdisali, znači tu osjećamo slabost na neki način u početku, znači kao prazninu, znači tu generišemo yin. Znači u zavisnosti kako se diše, to je samo osnova, ima još puno protokola koje što jednostavno generišu jaki yang, srednji yang, minimalni ovako yang i tako dalje, isto i za yin se odnosi. Znači u zavisnosti kako se jednostavno šiba ili kontroliše ili usmerava ta chi energija, da li je yin potencijala ili yang potencijala, različite efekti znači se koriste. Znači, počinje se u Shaolin tradiciji sa ujačavanjem fizičkog tela, zato što, na primjer, ljudi pitaju, dobro, gde plovi ta ovakvo chi energija, specijalna chi energija, ako, na primjer, je van tih meridijana, jer dolazi do svuda. Znači, kako što je, na primjer, naše tkivo, postoji nešto što se zove fascija, znači nešto je kao kako da kažem, mislim, sloj koji što jednostavno prenosi tu chi energiju svuda, znači vezan je za periferni i za centralni nervni sistem. Znači centralni nervni sistem, kao što je opšto poznato, je mozak i kičmeni stup, gdje kičmena moždina igra mnogo uloge u ovakvim različitim procesima, dok periferni nervni sistem je taj koji što nosi tu chi, na primjer, do noge, do ruke i tako dalje. Znači, meditacija je ključ za ulaz ili jednostavno je ulaz u to izmenjeno stanje svesti. Znači, potrebno izmenjeno stanje svesti da bi se došlo do tih situacija da ta energija može da joj se pristupi i da može da se usmeri. Da li se radi o bioenergiji, da li se radi o telekinezi, znači da li se radi o viđenju na daljinu i tako dalje. Znači, sve u zavisnosti šta želi da se postigne.
I sad, na primjer, kod ljudi postoji različite aktivacije. Na primjer, neki imaju aktivne moći još od samog rođenja. Na primjer, rode se sa tim darovima i kontrolišu ih do određenog stupnja, međutim, često puta oni se ispucaju do nekih 12, 13, 14, 15 godina života i poslije jednostavno sve to se izbledi, povuče se i retko više iskušavaju vantelesna iskustva ili telekinezu ili telepatiju i tako dalje. Na primjer, drugi imaju iskustva da mogu da vidu plazmoidne forme ili duhove ili kako želite ovako, znači gdje obični, na primjer, prosječni čovjek ne može da vidi radi tog pečunog, ovako kaže, ograničenja, radi te limitacije. Znači sve u zavisnosti šta se želi da se postigne. Znači na seminarima mi ćemo dosta raditi, znači, na kultivaciji te energije, na tim meridijana, jer, na primjer, kad se ljudsko biće, na primjer, u mom ličnom razmišljenju meridijani koji što su vezani, na primjer, za 3 dantijena, su mnogo više važniji nego čakre. Jer obično ljudi kaže tih 7 čakra, na primjer, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhiyasna i Sahasrara, koji su, na primjer, dosta u istočnom delu svijeta kako aktivna tradicija. Sve je to dobro, međutim, sve se može to postići sa mikrokosmičkom orbitom, jer samo jedna stvar je bitna da se razume, da ukoliko možemo svjesno da micamo, na primjer, jer ako dišemo normalno i funkcioniramo tokom dana normalno, na primjer, hodamo, jedemo, ovako odmaramo, trčimo i tako dalje. Znači, ovako jedan molekul te kičmene moždine, znači treba 12 ovako, kaže go, sata da bi došao od jednog, na primjer, mjesta na kičmenom stogu do mozga ili slično i tako dalje. Međutim, ako se radi progresivno disanje, na primjer, ako se zna kako i tako dalje, koje ćemo raditi na seminarima, znači to se ubrzava ekstremno. Jedan put kad se, na primjer, većina te kičmene moždine, znači, ubaci u mozak, mnogo više bukvalno se poplavljuje mozak. Jedan put kad se mozak, ovako, pritisak u mozgu, kao što smo već rekli, znači promeni, sve je ovako do nivoa kako kontrolišeš kristalnu platu. I kristalna plata je tako je što može da uradi mnogo različite stvari. Znači, vantelesno iskustvo je vrlo bitno da se uhoda, radi to što, kako što si napomenuo, posle života, na primjer, život posle života, ako mogu tako da se izražem, znači kad fizički naš put završi. Zato što u mom ličnom razmišljenju 99% ljudi koji će da odu sa one strane doživjet će šok u prvim momentima i bit će u svom astralnom telu. I vidjet će mnogo lako. Sad, tu ima još jedna stvar koja što možda nije loše da se napomene. U čemu je ista stvar? Evo, recimo, ljudi sanjaju i sad dolazi do određene promjene u snu i oni postanu svjesni da sanjaju. I sad odjedanput, umjesto, na primjer, da se probude fizički, umjesto da ih to vrati u paralizu sna ili tako dalje, oni se provede u astralu. I sad vide ambijent, ovo ono, međutim, posle ovako nekih, recimo, 10 sekundi, 15-20 sekundi, oni jednostavno osjećaju slabost i izgube svijest. A stvar je u tome što svaki put kad se svijest probudi u astralu, na algoritmima u Mjesecu, u tim njihovim naprednim tehnologijama, pošto Mjesec je veštačka tvorevina, znači veštački satelit postavljen na to mjesto samo za obzervaciju, znači za promatranje ono što se dešava na ovoj planeti koje što mi nazivamo planeta Zemlja. Svaki put kad se astralna svijest probudi na algoritmima i bitka da na tim i tim koordinatima u astralu, astralna svijest je postala budna. I preko nematerijalne veštačke inteligencije koje što postoji, na primjer, u sunčevom sistemu i koje što se šalje od glavne antene, od Saturna, ako želite. Znači Saturn, Mjesec, ovako Zemlja, Matrix. Znači, automatski dolazi do slanja tih orbova i živo plazmoida, da bi se ta svijest, znači, bukvalno namalila ili izgubila kompletno. I sad računajte kad se desi, na primjer, da duša pređe sa druge strane, oni već znaju da je na toj lokaciji. I u 99% slučajeva, znači vrlo brzo će da dođe tamni tunel sa svetlom. I, na primjer, to se obično dešava sa ljudima koji su doživjeli
eto ne daj Bože što bi se reklo po našem, saobraćaj koji sad završili su na operacionom stolu i odjedanput ravna linija, flat line i duša je napustila telo. Jednostavno dok doktori pokušavaju da čovjeka povrate u realnost, da u fizičkom tijelu da ga probude, on već klizi kroz taj tamni tunel gdje je svetlost na kraju. Međutim, ono što je vrlo interesantno je dok klizi kroz taj tamni tunel, on može da čuje probudi se, vrati nam se, dođi, vrati se i tako dalje. Znači, postoji wireless konekcija između fizičkog tela i astralnog tela koje što jednostavno krči svoj put kroz taj tamni tunel gdje je svetlost. Jer jedan put kad dođe, na primjer, do svetlosti i svetlost jednostavno proguta to astralno telo više se neće moći vratiti i ta osoba će da premine. Ako me razumeš. E sada, ako je to ovako to slučaj, znači postoji vrlo realna situacija zapažanje da oni kontrolišu apsolutno svakoga kad jednostavno dođe do tog prirodnog ciklusa napuštenja fizičkog tijela za zadnji put. Ukoliko osoba nije sposobna da razume gdje je, šta je i tako dalje, znači vrlo brzo će da bude reciklirana, ako neće biti prvog dana, drugog, trećeg, petog dana, vrlo brzo ovako će da se vrati u matriksu i da izgubi sjećanje. Međutim, ukoliko osoba osposobljena, znači može da promeni nosioca, znači od astralnog u samosvetlećog tela i onda da oformi znači promenu auričnog polja u samom astralu, znači oko samog samosvetlećog tela. S time što ako oformi cvet života auričnog polja, to je kao bukvalno kao štit. Može da bude i kao vozilo, jednostavno može da prođe van planete. I tu ima dve opcije, znači koje ću isto objasniti ljudima kako se to kreira i vamo namo. Znači dve opcije, jedna opcija da se izađe van planeta i da se napravi ovako teleportacija koja je isto moguća, ili eventualno da se uđe u sunčeve kapije tamo gdje je obično određena NLO, ako želiš, otvaraju te sunčeve kapije i onda ispuštaju po 100, 200, 300 objekata i tako dalje, ali ne svi, nego samo određeni ovako tip objekata, jednostavno da se izađe iz ovog sunčevog sistema, a to gdje će da se završi, to je vrlo veliko pitanje, ali u svakom slučaju ako se ostane u sunčevom sistemu, vrlo su velike šanse da će doći do reciklaže. Tako da, bilo je dosta i u New Age krugovima da je cvet života zamka, da Bog pomoći da, kako da kažem, dušu zatvori, da ne može da prođe dalje, koje su u mom ličnom razmišljanju ništa više nego samo čiste gluposti, jer većina od tih New Age ljudi nikad nije doživjela ne samo astralnu projekciju. Ta priča je došla od, zaboravio sam kako se zove žena jedna koja je medijum kanalisala neke galaktičke federacije vamo namo i onda, jel te, oni su joj rekli, znači tako je počela tada je Flower of Life neki kao, a zapravo kao pravi simbol je neki Daisy of Life, u suštini to što ona dala je samo cvet života za rotiranje još jedan put, dupli cvet života. Sad, mislim, totalne gluposti i sad ljudi, vide nešto na internetu i na kraju jedina istina je matematika, vibracija, to je sveta geometrija, to je ono što je isto. Ostalo je vrlo sumnjivo. Ljudske reči i emocije, to je cijela energija Nemanja u univerzumu ide kroz fraktalnu geometriju. Znači kad vidiš kako se ponaša energija, kako se mica i tako dalje, znači vidimo ti 5 Platonovih tela, vidimo Torus polje i tako dalje, znači vidimo gdje Yang prolazi, gdje Yin prolazi i tako dalje. Znači, jasno je da je jedini način da se osposobimo, jer sa kapacitetima astralnog tijela mi ne možemo da se spravimo sa onim što postoji u sunčevom sistemu. Druga pitanje koje što treba ljudi jednostavno da se zapitaju gdje je ta galaktička federacija tokom Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, na primjer sad u Iranu, na primjer u Gazi, u Vijetnamu i tako dalje, gdje su toliko ljudi jednostavno poginuli. Se neko umešao? Nije se niko umešao. Šta nam to kaže? Druga stvar, na primjer, ta galaktička federacija da je tu negdje oko nas da komunicira sa nama i ono već bi se prikazalo, nego vidimo čisto samo tajno ovako bukvalno pojavljivanje i gubljenje. Znači ja sam bio gore, vidio sam kolike su tu letelice, znači to su ogromne letelice.
Znači, bukvalno kontrola koja što je ekstremno, ekstremno velika. Tako da, jedini način je da se ljudsko biće probudi, da je nematerijalna životna inteligentna forma, koja što je u momentu u ovom karantinu, da ga nazovemo tako, ovakvo gde postoji eksploatacija ovakvo ljudskog aspekta i ljudske egzistencije od rase koje su parazitske, ako mogu tako da se izrazim. Jedan put kad se to razume, znači ono što postaje kristalno jasno je da treba da se svest pojača i da osposobi arsenale. Arsenale su te sposobnosti koje što si ti napomenuo Nemanja, znači počinje sa pristupom chi energije, znači pristupom eteričkog tela. Znači onda postoji ovakvo živo kad se još više razvije, znači postoji pristup astralnom telu kad se uđe u vibracijsko stanje ili u paralizu sna ili paralizu spavanja, kako želim da to nazovemo. Znači dolazimo do situacije gdje naša svest može da promeni frekvenciju još više. Znači jedan put kad se izdvojimo od našeg fizičkog i eteričkog tela, vidimo naše fizičko telo kako leži na krevetu, možemo da prođemo kroz zidove, možemo da letimo i vamo nam. I onda jedan put kad se i to apsorbira, ta iskustva, znači dođemo do samosvetlećeg tela, gdje već imamo u mom ličnom razmišljanju realne šanse jednostavno da se sklonimo od ovog matriksa i da pomognemo drugima koji su u procesu buđenja. To si sam rekao, znači ljudi se bude, ali samo jedan mali procenat je sposoban da ovo procesira. Međutim, svakog dana nas je sve više i više. I to raste. Možda će da potraje malo vremena, možda i duže vremena, međutim radimo na tom. Tako da, jedan put kad dođemo do pravih informacija, jedan put kad iščistimo anomalije, da li od New Age-a, da li od vama do nama, gde i da dolaze te anomalije, znači imat ćemo mnogo jasniju viziju gde smo, šta smo i gde treba da idemo. I kad se to razume, znači samo je stvar rada. Zato se i na istoku često puta znači, vidi da ima puno ozbiljnih duša koje što rade na sebi celog života. Znači, idemo u Japan ili u Kinu ili u Koreju, vamo namo u 5 ujutro, hiljade ljudi u parkovima rade Tai Chi Chuan, Qigong i tako dalje. Znači, tradicija je malo drugačija nego kod nas na zapadu. Ali nema veze, znači kako više i više razumevamo, to će da se proširi sve više i više. Ja sam optimizam da ovako, da će da sve bude u redu, međutim moramo uporno da radimo na tome da se stigne i ne radimo samo za nas, nego za celo čovečanstvo. Šta kažem, bit će u redu, ali će da sačekam. Da. Čovečanstvo će da bude dobro, na nekom dugom vremenskom spektru od, da ne kažem, i 100 godina, ljudi su nezaustavljive mašine. Mislim, mi imamo toliku količinu energije koju stalno generišemo od izvora i samo kad tu energiju usmerimo ka nečemu, nepobedivi smo, samo smo nepobedivi, ali to ide polako, jel te? I na svakom čoveku jeste da barem za sebe ubrza taj proces, a da bi kroz sebe ubrzo i za čovečanstvo. Znači, nije da čekamo, zato što neće to doći da sačeka naš životni vek, to je problem. Pa sad, da ćemo u sledećem životu biti ovde, tamo, ovako, onako, bolje, ajde sad lepo mi da krenemo na vreme, pa možda i stignemo, uhvatimo voz što se tiče nas samih. Dobro, mislim da smo dovoljno pričali. Da li imaš neku poruku za kraj, neku usmerenje, neku tehniku koju bi preporučio, neki pogled na život, neku knjigu, šta god? Da. Pa nema problema, evo ovako, ja bih počeo znači, sa knjige koje su prevedene na srpsko-hrvatskom jeziku. Znači, izuzetne moći u ljudima se dosta radi o mom ličnim iskustvima, znači u astralnom planu i o nekim tipovima meditacije. Znači, ova knjiga Buđenje unutrašnje sile, kako što sam već objasnio, za sve one koje što ih interesuje, znači Qigong ili jednostavno buđenje te chi energije unutra, specijalne chi, znači cijeli jednostavno mandal ili priručnik je dar. Za ljude koje što interesuju cvet života auričnog polja i, na primjer, kontakti, realni krugovi o žito, znači buđenje je ključ vanzemaljskih poruka, gde ja sam objasnio kompletno, na primjer, kako ide ta procedura, znači za kreiranje tog polja.
I zadnja knjiga koja što je prevedena znači, na srpsko-hrvatskom jeziku, to je Dimenzionalne kapije, gde je bukvalno praktični priručnik za astralnu projekciju i za postizanje samosvetličkog ovako, tela. E sad, ono što bih hteo da kažem je sljedeće, da mi učimo konstantno, znači univerzum je ekstremno velik, masivan, krupan, znači što bi se rekao enorman, da mi jednostavno svakog dana sve više i više se nadograđujemo. Znači jedan put kad dosegnemo dovoljnu kvotu informacija, znači od teoretskog aspekta, sljedeći korak je rađanje na sebi, znači bukvalno duhovni rad na sebi. Znači počinje uvijek sa meditacijom i počinje sa Tai Chi Chuanom i Qigongom, na primjer, koji su dva različite, kako da kažem, tehnike za razvijenje te specijalne Qi energije. Znači opet ću napomenuti da tokom, let's say, recimo 5, 6, 7, 8 sati spavanja tokom noći, mi generišemo onu regularnu Qi energiju, međutim ne proizvodimo tu specijalnu Qi energiju. Da bi se specijalna Qi energija proizvela, znači potrebna nam je druga kultivacija energije. Znači mnoge stvari su dobre u jogi, znači mnoge stvari su druge u drugim sistemima, koje što ako jednostavno izvadimo ono što smatramo da je korisno od jedne discipline, od druge discipline, oformuje jedan sasvim drugi sistem. Znači može ljudi da automatski dođu do proizvodnje te specijalne Qi energije. Jedan put kad specijalna Qi energija počinje da se proizvodi, imamo mnogo više pristup i do eteričkog tela, i do astralnog tela, i do samosvjetličkog tela, pa zdravlje Bože, ovako dalje, i do mnogo suptilnih vozila naše svesti. Znači, da je izgubljeno sve nije, znači mi smo u konstantnom procesu micanja, znači non stop se krećemo i kako više, na primjer, imamo samopouzdanje i energiju i tako dalje, znači mnogo više će da dobijemo inspiraciju da jednostavno pomognemo i sebi i drugima. Tako da ono što bih htio reći je da u mom ličnom razmišljenju počinje sa individualnom meditacijom, a zatim dolazi do kolektivne meditacije, kad su ovako 15, 20, 30, 50 ljudi jednostavno ovako osposobljeni do tog stupnja da mogu da dišu zajedno. Znači, vrlo interesantan fenomen, evo recimo oni koji što praktikuju jogu ili slične discipline, pokušajte dišete na isti ritam, 10 od vas, na primjer udah i izdah. Dišite jedno 3, 4, 5 minuta. Vidjet ćete razliku od disanja kad svako diše individualnim ritmom. Jer jedan put kad se disanje uskladi u jedan ritam i ako postoji praznina između tih 10 ljudi, ovako postoji nešto sasvim fantastično, dobija se konekcija, na primjer, jer naša DNK je antena i naša pinealna žlezda je antena. Jedan put kad se praznina, i sad računajte ako razmotrimo drevne sisteme koje sam ja razmatrao na tim online radionicama 2025. koje ću još više objasniti, znači na seminarima, od ono što je meni poznato. Znači, tu imamo dragoceno blago, što bi se reklo, ili počeo za istraživanje, tako da već na istočnom delu planete prave se krupne meditacije gdje su puno ljudi i monahi i tako da znači ulaze u jedno meditativno jedinstvo. Međutim, ovo je nešto sasvim drugo, jer moj pristup meditacije je da je bukvalno ovo naše fizičko telo biokompjuter. I sad kad jedan program pustimo, dobijemo određene rezultate, kad drugi program pustimo, znači sve u zavisnosti kako razmišljamo, kako dišemo, kako se koncentrišemo i tako dalje, i tako dalje. Naprimjer, koji su meridijani aktivni, koji nisu i tako dalje. Znači, vrlo bitno će da se objasni oko tih 8 izvanrednih meridijana gdje ta specijalna Qi prolazi. Tako da dobit će ljudi i puno informacija i puno ovako, kažemo, instrukcija, što bi se reklo, kako da promene svoj život u pozitivnom smislu, s time što će da imaju program koji će moći da rade tokom nedelje. I ono što je najbitnije, što bi Nemanja jednostavno završio, je to da ja sam u ovim vodima već dugo vremena i neću stati dok me sila drži. Ti si isto u ovim vodima, znači radiš ovako maksimalno i ja sam ti zahvalan i tebi i mnogim ljudima kao tebi. I mislim da će sve više i više ljudi da se ovako bude
i da će eventualno doći do stadijuma gdje ćemo imati vrlo kvalitetne informacije da bi barem budućim generacijama ostavili nešto kvalitetno da one mogu da podnesu ovo na još bolji stadijum, na bolji nivo. To je to, napravit ćemo još par takvih, kao što smo ti i ja, već ove godine, pa sljedeće i tako. Jest. Dobro. Hvala još jedanput, hvala i vama gledalci na strpljenju i pažnji. Idemo dalje. Pozdrav i svako dobro. Hvala, Nemanja, da si živi zdrav, svako dobro.